ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አትጨክኑባት እህቶች አላችሁ ልጅ ያላችሁ ሰባይነት የሚሰማችሁ ቪዲዮ አይታችሁ አትጨክኑ እቺ ህፃን ልጅ ስሜ ራህማ ጀማል ይባላል እድሜ 11 ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመጣች 8 ቀኗ ነው የመጣሁት ከአማራ ክልል ይሁን እንጂ ከየትኛው ቦታ እንደሆነ አታውቅም ህፃን ልጅ ነች አሁን ላይ የምትገኘው ሪያድ ነው መገኛዋን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቁጥሩን ራህማ አሁን ላይ ትንሽ አእምሮ እክል አጋጥሟታል ምን እንደሆነ የምትናገር ነው አታውቅም ስሟንና የምትናገር እድሜዋን ነው ሌላ ነገር አትናገርም እቺ ህፃን ልጅ ሰርታ መስራት ስለማትችል ወደ ሀገር የምትገባበትን በሰዎቿን የምታገኝበትን መንገድ የምናሟላ ደግሞ እኛ ነን ሌላ ማንንም አይደለም እባካችሁን ቪዲዮ ሼር አድርጉና በሰዎችንም እኮ ጥለናቸው የመጣን እህቶች አሉና ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ አትጨክኑባት እህቶች አላችሁ ልጅ ያላችሁ ሰባይነት የሚሰማችሁ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አትጨክኑ እቺ ህፃን ልጅ ስሜ ራህማ ጀማል ይባላል እድሜ 11 ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመጣች 8 ቀኗ ነው አሸማ አርካፉኒ ሆርድፍቶታ ካበጀምቶታ ታናኒ ዩቲዩብ ያስካለች ጀልቲ አርገምተኒ እንምት ከሰን ነገና ቀይስኒ ፋዋየት ብቻ ዘራጅርቱ አንንዘራ ነጋኪ የገለጻዋቂ ወይ አራሞ ቪዲዮ ወየርጌ ባይቱኮ አንገራነኛ ተዳዱ ጋድበቹ ፌዱ ሄዱ ታካ ነምኒ ደለቀቡካ ያሁ ያማማ ከነመ ዱኩሱ አማም አከነመት ደጋሙ ኒቤክቱ የቹራ ማሪፊ ያኩማ አርጋ ጅርተኒ ሚጨዮንቱኒ ገራ ኢትዮጵያዳ ወራ ጎዳንቶ ታወጀኒ ነከስሞ ወራ ቢያ አረባዴ መንወጅኒን ገራ ባህሪቲን ዲኤምቲ የቹራ ሚጨዮንቱን ሙሪሺ ገና ወጋ ኩዳቶኮዳ ወጋ ኩዳቶኮ ጀነኒ እንግዲህ ዳይመ ጥቅሹዳ አኩማ አርጋ ጅርተኒ አቲ በቃ ሄዱታ ከወሪ ቤ ከንጀቹዳ ዳንዲ ጎንዶሬዳ ከም ቢያ ጎንዶሪ ጀቹዳ ከም ባድ ጀነኒ እንግዲህ አቲሺ በቃ ባይ እትቁሩ ጋድበቹ ፊ ባይ ከመሌት ጅርቲ ጀነኒ ወዶሳን ሂምቤኪን ወዶማቲን ሂምቤኪን ሰበብ ቢለቲን ጀላ ዴምት ጀነኒ ያውኒ ቤክቶ የሮማ ከነቲ ባይ አማቴ ጅራ ኦንጌኒ አክስመስሞ ቤሊ ሰበብ ሉላት ራንካን ጋይጀቹራ እንግዲህ አኩማ አርጋ ጅርተን ጋድበቹ ሄዱ ነመገዲሲሳ ቢየከኛ ከሰቲ የሮማ ከነቲ ጋድበቹ ዋንታ በቃ ዋንተ ዱበታሙ እንደንዳምኒ ጅቹራ ነም ያራጅቹራ ዱበቴ ትሬ ከትባፈቱን ቀቡ ጋድበቹ ፊ ጅሬኝ ኢትዮጵያ ከዛ ባይ እትኮ ጺሜቲ ጅራ እንግዲህ አደሺ ከነፍቲ አካ ዋቂዮን ነገር እሺ ገልቹ ከደና ከሰኒን ረያደዳስኒ ጀራ ምጽዮኒ አባሻቱ ፉደ ጀነኒ እንግዲህ ዳመጥ ቅሹዳ ጥቆሽ አጭትሲሙ ሰበብ ለትራንድሬ ያው ኒቤክቶ ባህሪ ከቢሻኒቲን ኢሰቶ ቢሻን ሰንር ሳቲ ሚቃ ከነማ ኦፉ ዳይምሱን ሰበብ ለትንሬ ተውለንዴሲ ጥቆሽ ማታን ለ ትክክሊኖ ጀቱ ጀኒ አኩማ ቪዲዮ ረ አርጌታን ቱሬ ቤክተኒ አኒ ካላ ቲክቶክ ይቲኒ በቃ ዳይምቶ ጋቁለቶ ኢሰቶ ካኑጋ ሳዲ አፍሪዩ ማቃይማቹ ቢያይማቹ እንደስ የቹ ደግንሽን ሰበብ ለትራን ካንከ ሰበብ በቃ ዋሁን ዲት እኙ ጀዴ ነመደነዝዝ ነመጀባኑ ይሁ እንደንዳው ዱጋዱበቹ ፌዱ ተከነ መገድስ ይዛ ሰበብ ሰነራን ካንከ ጥቆሽ ዱኩባ ሳሙት ዝጉዳቴ ጅርቴ ደኒ እንግዲህ ዋቂዮን ነገርን አደሺ ከነቲ ያገልቹ ስነሬ ከደና ከሰን ያደዳ ሲንጀቹን ጃለዳ ዱ ተከነ መገድስ ይዛ ዱጋዱበቹ በቃ ማለከን ብቻ ነው ወላጅ እንግዲህ ዋቂዮን ነገርን ይሻገልቹ ማቲ ሽቲት ነገና ከገልቱ ስንሌ ከእና ከሰን ያደዳ አይነስ ሚንጀራ እና አቲሞ ባይቶኮ ማቲን ዲብና ከይሰሩ ሶምቤኪን የቹን ያኒ ዳማ ወጋኩ ይሰቶ አከሚታከና ማቱ ፉደሌታ ያኒን ቤኩ ደጋርብቹ አዳማ ወጋኩ ወጂ ደፊን እርገም ዮሚዩ ወጂ ደፊን ኡፍቱ የቹ ኦኪን ነመቱ አቴ ፉዴ ዴሜታ ገራ ባህር ራንጅቹላ ሳውዲ አረቢያ ቲያኒ ሳውዲ አረቢያ ጊስና ኖሪያድ ጀራኒ እንግዲህ ፉዳኒ ካራ ኤሲፒ ራንሬ ከነነርገ
amma akka gaariitti jirti jedhanii enggidi gara biyyaatti erguuf jedhanii enggidi Waaqayyoon yaa gargaaru Waaqayyoon yaa milkeessu dhugaa dubbachuuf hedduu namatti dhaga'ama. Genne homaa hin beektu jedhanii achis maatii himatte malee akkasumas suura warri arganii jechuun namni warri ollaatirree yoo beekanii maatinirree beekan ta'e sheerii godhanii akkasitti barbaadanii malee homaa dubbachuullee hin dandeessu dhukkuba sammuu godhatte jedhanii enggidi ana kana siniin jedha Waaqayyoon dhugaa dubbachuuf biyya keenya irraa yaadatu hedduu yeroo ammaa kanatti cinqii amma hin jedhamne keessa jirti jechuudha Itoophiyaan enggidi waan hundumaafuu Waaqayyoon nu milkeessu nu gargaaru biyya keenya nagaa nuuf yaa godhu hedduu nama gaddisiisaa waan qaawwima guyyaa waan onnee nama cabsu waan intaani dhagaa oolla akkuma beektanii guyyuma tokko baqa Itoophiyaatti waan takkana wanti nama gammachiisu jedhanii ani baqa guyyuma saniyyuu yaadeen jira so yaaba'uu kan fide sababa beelatiif jechuudha sababa beelatiif kan ishiin maatii biraa baate malee waa biraatiif miti enggidi yeroo ammaa kanatti baay'ee tokko intinii ta'ee jira daa'imti beelan namni beelan dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti baay'ee nama ajaa'ibsiisudha guyyuma guyyaadhaan gadda malee gammachuu guyyaa tokko dhagaamee hin beekamu akkuma beektan enggidi Waaqayyoon mucattii tanas maatii ishiitti nagaa galchuu biyya keenyarree nagaa nuuf yaa godhu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf namatti dhaga'ama wanta jedhan nama wallaalchisa dhugaa dubbachuuf enggidi sinillee sheerii godha sagalee kiyya kana warreen dhaggeeffattanii kadhannaa keessanii yaadadhaa akkamaati namni ilmoo qabu yaa'u ni beektu nuti amma waan nutti fakkaatu garuu warri haadha jechuun qal'aanii miti waan laayyee miti akkasumatti ilaaltanii baqa cinqinaadha baay'ee tiniidha kanaafiyyuu hundi keessanuu sheerii godha kadhannaa keessaniin illee akkuma amantaa keessanitti kadhannaa keessaniin yaadadha akka maatii ishiitti nagaan galtu nagaan musiniin jechuu barbaada warreen YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe share like gochuu hin dagatiin asiniin jedha turtii gaarii galatooma.